Thiko ya gatatu ya mung'ethaniro kuuha aikia kura gicigo-ini giki kia Western na Atongoria ya matiinda kaunti-ini ya Vihiga. Atongoria ya magituikania matuura matiganite ma kaunti-ino mwerekereini wa githurano kinene giukite. Nĩ hĩndĩ ya micemanio iria atongoria a gicigo giki meeraniire kunyitanira kwa atongoria a rũrĩrĩ rwa mbaru ya gwikia kura marĩ hamwe kũrĩ mung'ethaniro. Mnajua hapo mbeleni wale jamaa wa kule wote wamekuwa wanafurahia kugawanyika kwa Waluya. Musalia anasimama kando, Weta anasimama kando. Leo hii Musalia na Weta tuko kwa timu moja. Kwa hivyo hakuna haja ya Muluya yeyote kutapatapa na kutembea kando. Atongoria makinyuria amwe ao kuma gicigo giki aria maingirite kiama-ini kia Jubilee. Wewe wanasema ati wao ni unajua kupiga kura. Ati watu wetu wapige kura. Mara hii nataka mjinga arevuke. Hapa si kuwaomba kupigia NASA kura, hapa ni kuwaomba mtoke kwa wingi mpige kura. Mkoa wakali siku ya tarehe 8. Kura itumbukize kwa hiyo sanduku. Na mungethaniro ukiranira kwigeta kuyukia thirikari na kwagithia kiene thirikari ya Jubilee. Na thirikari ire ningi mathiete na mbere gucukira kugotomia bururi na kwiranira ciraniro kaheri kuri aikari ya gicigo giki. Mungethaniro ukierekeria maruru ma kuri thirikari ya Jubilee na iria macukire kwanga kukinyaniria ciraniro ciayo kuri a Kenya. Wamesema ukiongea unaongea juu yao. What would you talk about Uhuru and Ruto honestly? I was there when they said they will make sure that this economy of the country will grow by double digit. I can say that has not happened. Utongoria wa mung'ethaniro ningi ugicukira thirikari ya Jubilee tanyere guthoga maumĩrĩra ma githurano kinene giukite. Atongoria aya ningi ni magathĩrĩria itua rĩa igoti ni gukindĩra maumĩrĩra ma githurano kia president kwanĩrwo icigo-ini cia ubunge. Naonya huyu waziri wa ulinzi Mama Rachel Mamo, dada yangu tafadhali jihadhari sana. Wachana na mambo hayo, usidanganywe. Majeshi vile mkuu wao alisema hawatakikani waingie mambo ya siasa. Wawache watu wa siasa wafanye siasa. Hĩndĩ ya mũcemanio wa mũthia ũteti wa kaunti ĩno onaguo weyumĩrie na njĩra nene hũrĩrĩ ciama cia ODM na ANC iria cirĩ ngwatanĩro-inĩ ĩyo cirĩ na ahũrani arĩa merũgamĩtie na tigiti wacio gĩturwa-inĩ kĩa ũgavana. Ĩrĩ kaunti ĩrĩa Musalia Mudavadi aumĩte, kaunti ĩno ya Vihiga ĩrĩ na aikia a kura matanyihĩire 300,000 kũringana na register ya ica ikuhĩ. Mwaka-inĩ wa 2013 Raila Odinga arĩ na kura 77,000 kaunti-inĩ ĩno, nake Uhuru Kenyatta arĩ na kura 2,500. Ngiribotera Inoro TV kuma Mbale, kaunti ya Vihiga, rĩtwa rĩakwa na Macharia wa Gacũrũ.